Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz. Poštovani slušaoci i gledaoci, treba će mi vremena da se naviknem na ovo. Na današnji praznik imamo dvojicu gostiju koji su bili gosti našeg jutarnjeg programa, ali ne zajedno. Prošle godine na praznik Svetog Save naš gost je bio episkop Moravički Tihon, vikar njegove svetosti, viši naučni saradnik i profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnosti i konzervaciju. Tako je i ove godine. Međutim, sa episkopom Tihonom sa nama je i profesor dr. Igor Borozan, profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre nego što ja još ovu najavu proširim, Vladiko, blagoslovite. Nek je blagosloveno. Tema današnje emisije je tematski zbornik u izdanju Muzeja Srpske pravoslavne crkve, naravno sa blagoslovom patrijarha Porfirija, na temu, odnosno povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, koju smo obeležili 2025. godine i to smo pomenuli u prošlogodišnjoj emisiji. Pa ćemo mi ovog jutra imati priliku da malo detaljnije razgovaramo i o vašim radovima, ali i o Svetom Savi, odnosno Sveti Sava u Srbiji, ako možemo tako da kažemo, i kako naš narod to posmatra. Još jednom da vam poželimo dobrodošlicu i da kažemo da nam je drago što ste ponovo tu, ali u ovom malo luksuznijem izdanju. Hvala. Pokušat ćemo i kroz ovaj zbornik da malo bolje upoznamo Svetoga Savu, da nam postane bliži. Pa evo, imajući to u vidu, pred nama je, dakle, reći ćemo jedno reprezentativno izdanje, lepo, kvalitetno u svakom smislu, a mene kao laika malo podsjeća, moram da priznam, i na bebu, s obzirom da je teško 3200, odnosno malo više od toga. Zaslužuje centralno mesto na nekoj regalskoj polici kućne biblioteke. Pa eto, prvo da vas pitamo kakav je vaš utisak o ovom izdanju. Jeste li vi zadovoljni? Najpre, preosvećeni Vladiko, vi kao urednik zbornika, a onda da pitamo i profesora Borozana kao jednog od autora i neko ko se pobrinuo da ga predstavim. Ja ću reći i u svoje ime i u ime mnogih zadovoljni smo. Hvala Bogu da je tako. Profesore. Kratko i jasno, zadovoljni smo, šalim se malo, ali naravno, kao što je preosvećeni rekao, zaista knjiga izgleda, i vi ste napomenuli, reprezentativno i prosto saobrazna je današnjem vremenu, gde se tekst i slika prate, ali i gde slika naravno ima važnu ulogu, pogotovo u današnjem medijskom okruženju, i samim tim verujemo da će da korespondira sa mladim ljudima, što je negde i naš konačni cilj. Ono što će naši gledalci vidjeti, ali evo i za slušalce da istaknemo, da se u zborniku zaista nalazi mnogo fotografija koje su veoma kvalitetne i da kažem da su onako sve na jednom mestu. Naravno ima ih još, ali eto, radujemo se da će ljudi moći i to da vide. Voljela bih da počnem od nečega što se možda svima javi kao pitanje kada je reč o Svetom Savi, a to je, zar nije sve napisano? Vladiko, možda od vas da krenemo, s obzirom da je vaš rad i, da kažemo, bliže početku zbornika. Da li je sve istraženo, da li je zaista sve napisano ili ipak ima još toga da se piše? To sam ja nekada mislio, da o Svetom Savi se sve što treba da se zna i onda to nam se prenosi. Međutim, prvi put sam se sreo sa delom Svetog Save u manastiru Studenici, kada sam došao da tamo ostanem pred malo manje od 3 decenije. Čitao sam sabrana dela Svetog Save i htio sam da vidim studenički tipik. Međutim, u sabranim delima Svetog Save pisalo je studenički tipik izvodi, što je mene odmah zbunjivalo. A čuo sam da postoji rukopis negde u Pragu od celog tipika, a žitje Svetog Simeona, koji je sastavni deo studeničkog tipika, imalo je naslov Žitje Svetog Simeona, nevezano od studenički tipik. A čitajući to delo, ja sam primetio da sve što se tu govori se o manastiru Studenici. Gradnji Studenice, o bratstvu tog manastira. Kada kaže naš hram, to je bio studenički hram. Kada kaže hrani smo ga u ovoj crkvi, položi smo ga Stefana Nemanju
misli se na našu crkvu i tako dalje. I onda sam shvatio da ipak nije sve organizovano u najmanju ruku kako bi trebalo da se organizuje. I ta moja, da kažem, to što sam primetio već tada, to se posle nekog vremena realizovalo u mom radu i na kraju smo i manastir izdao studenički tipik u celini. I mi ga imamo na polici, moram se sad okrenuti, izvinjavam se producentu. Evo ga, stoje dečani na njemu, tako da hvala vam i na tom U primjeru. prvom trenutku nismo imali u celini studenički tipik pred sobom. Dakle, makar tada sam primetio da nešto mora da se radi u vezi sa nasleđem Svetoga Save. Poslije se otvorilo mnogo drugo, to ćemo kasnije. Pripremajući se malo za ovu emisiju, malo skromno, nisam očekivala da ću tu najpre naći jedno poznato ime vizantijskog podvižnika i književnika koji je u stvari živao 4 veka pre Svetoga Save, a nađoh između ostalog da je jednako strog kao Sveti Sava, odnosno da mu je tipik strog. Pa evo da vas pitam, nadovezujući se na ovo što ste sad rekli, kakva je veza između Teodora Studita i Svetoga Save, šta je Sava preuzeo, a šta nije? Mi smo ranije teoretski znali da je Sava poznavao njegovo delo, a onda smo pre 13 godina, monah Siluan iz Studenice i ja, pronašli da je Sava koristio njegovo delo. I tačno smo pronašli ko je i obilno je koristio. To je najveći patrološki citat kod Svetoga Save. Od tada ja počinjem jednostavno po prirodi stvari da se bavim prvo tom vezom, a onda se ta veza proširivala i produbljivala su se istraživanja i eto, ispade da se u mnogome bavim tim. Moram pitati sad ovdje kad već govorimo o toj naučnoj strani, ali sa druge, da kažemo, duhovne, kakav je osjećaj bio za vas što se vi baš u tom manastiru, odnosno Studenici, 30 godina koliko ste proveli kao iguman, bavite Svetim Savom? Je li bila onako pojačana emocija što se nauke tiče? I emocija, i odgovornost i dužnost. Dužnost. Bukvalno, ja sam morao zbog bratstva, zbog samog tog manastira da se, nisam morao, voleo sam. A da kažem, kad kažem dužnost, ne kažem da sam morao što nisam hteo, nego po prirodi stvari je trebalo. Profesore, hoćeš ti? Ne, izvoli. Ajde, ja sam se zaletela, izvoli slobodno. Pa evo da pitamo i profesora Borozana. Dakle, tema od nacionalnog svetitelja do simbola obnovljene srpske patrijaršije, predstave Svetog Save u srpskom slikarstvu 19. i prve polovine 20. veka. Upućuju na mnogo štošta. Sad široka je tema, profesore, ako možemo na početku možda ukratko da upoznate naše slušalci i gledaoce, ukratko čime ste se konkretnije bavili, dakle, na ovu temu? Pa da, kao što je to i naslov mog teksta s kojim sam se ja bavio u okviru ovoga tematskog zbornika i kao što smo malo pričuli, pitanje i odgovor preosvećenog, ja sam u prvom momentu pomislio pa šta još ima o Svetom Savi. Iako Sveti Sava u 19. kada je u pitanju likovne umetnosti i prvoj polovini 20. veka nije bio toliko istražen kao kada je u pitanju srednji vek, naravno po prirodi života Svetog Save i kasnijeg istraživača koji su se bavili tim periodom, toga je bilo više. Međutim, također sam bio skeptičan, ali kada je u pitanju najvažniji nacionalni svetitelj, zaista nikada nema kraja. I zaista se tu došlo do nekih novih otkrića, novih likovnih predstava, novih nekih koncepata koji su vezani za delo i lik Svetog Save, ali kao što i sam naslov kaže, moja neka postavka je bila da vidimo kako se njegov lik pratio u tom dugom periodu od gotovo 1,5 veka. I negde kad bi sublimirali ili pojednostavili, ta ideja o nacionalnom heroju je zapravo stojeća i gradivna. I ona je veoma važna jer je utkana u 19. vek. 19. vek je proizveo taj koncept na evropskom tlu i u Srbiji o herojima iz prošlosti. I to su čuvene predavanja Tome Carlyla, gde on podelio prosto heroje nacije na heroje pera, književnike, pesnike, svetitelje i tako dalje i tako dalje. I u tom konceptu naravno Sveti Sava u 19. veku zadobija taj značaj u našoj kulturi s obe strane Save i Dunava. Dakle, i među Srbima u Karlovačkoj metropoliji i u Kneževini, potom Kraljevini Srbiji. I
mahom je on tako i prikazivan, što naravno nije umanjivalo njegov verski značaj, jer naravno u pitanju je prevashodno duhovna ličnost, utemeljivač srpske crkve, arhiepiskopije i uvek treba biti sagledan prevashodno tako. Ali u 19. veku, koji je prožeo ideju nacije i vere, on dobija i na tom značaju. I to je neka dominantna nit koja ga prati tokom čitavog 19. veka, a ovaj drugi deo naslova mog rada je bio vezan za uspostavljanje njega kao simbola nakon vaspostavljanja srpske patrijaršije 1920. godine, kada on i dalje bivstvuje kao duhovni vođa, kao utemeljivač srpske crkve, nastavlja da bude i nacionalni heroj, ali opet dolazi do jedne inverzije ili opet neka postavljanja sad malo više kroz duhovnu vizuru, jer srpska crkva kao i društvo negde tek u međuratnom periodu počinje da se u suštini emancipuje od raznolikih uticaja i da negde biva spremna da pogleda slobodno, autonomnu prošlost i da napravi tu jednu revitalizaciju srpsko-vizantijskog iskustva iz srednjeg veka, gde sada Sveti Sava opet postaje ta integrativna figura, a u likovnim umetnostima se on više predstavlja iz vizure povratka izvornim duhovnim korenima srednjeg veka i onda nastaje niz predstava koji ga predstavljaju više po podobiju nekadašnjeg srednjovekovnog iskustva. Zato sam htjela da vas pitam, s obzirom da kada se pomene Sveti Sava, pogotovo kada to čuju ljudi koji se ne bave crkvenom umetnošću, najčešća predstava koja se zamišlja je ona ili iz Mileševe ili iz Kraljeve crkve u Studenici, ali kada mi pogledamo 19. vek, na primjer, i predstave Svetog Save na tronu u Sabornoj crkvi ili čini mi se jako specifična ona u Lapovu, vidimo da se retko ko bi rekao ovo je Sveti Sava bez da pročita ili da već zna. Kako su sve te stvari u državi i politički i nacionalni značaj uticali toliko da se ikonografski kroz istoriju baš toliko promeni lik? Pa kao što sam malo prije rekao, istorija umetnosti ili uopšte umetnosti je živa stvar. Ona dejstvuje u određenom trenutku, u vremenu, u istoriji, zavisi od ideoloških, kulturnih, socijalnih, klasnih, kakvih god hoćete, različitih okvira vremena. I sama umetnost je zapravo s početka 19. veka prevashodno, pa kroz čitav 19. vek, bila mahom usmerena na zapadnoevropsko iskustvo. Iz prostog razloga mi se priključujemo toj matrici, umetnici se školuju na inostranim akademijama, a srednjovekovno iskustvo je davno. Ono je obavijeno vekovima, uslovno rečeno, kontinuiteta i diskontinuiteta. To je složeno pitanje. I naravno da oni preuzimaju obrazce iz likovnih akademija, mahom iz Bečke, potom iz Minhenske, posredno ili neposredno, i samim tim dolazi do te jedne istorizacije lika Svetog Save, upravo ono što sam govorio, da se on predstavlja kao nacionalni heroj. Naravno, ništa nije homogeno. Ove primere, kao što ste naveli, ukazuju i pored dominantnog istorističkog lika Svetog Save, koji oni variraju na osnovu opet predložaka mahom iz baroknog i pozno-vizantijskog iskustva, jer srednji vek je dalek, ekspedicija još nema, one tek počinju krajem 19. veka da se istražuje srpsko srednjovekovno iskustvo, ali onda dolazi do novih upliva i upravo pomenuti Sveti Sava, mlad, kao neki trubadur prikazan u Lapovu, u crkvi, je zapravo vizija Paška Vučetića, jednog uglednog dalmatinskog slikara, koji je bio sklon simbolističkoj poetici. Na isti način ga predstavlja Đorđe Krstić, opet u skladu sa novim strujanjima. Tako da kako se razvijaju stilska idejna promene dolaze, samim tim i lik Svetog Save se preobražava. I tek u međuratnom periodu on se vraća negde, uslovno rečeno, izvornom korenu, onom što se zna, to su likovi iz Mileševe, iz Studenice, iz Žiče i tako dalje. Tako da promene stilske, idejne, uvek su uklopljene i u društvene. Ovde bih dodala pitanje, ako ne zamerite, u vašem detinjstvu, u vašim domovima, kakvu ste vi predstavu Svetoga Save imali na izobraženu, dakle, ikonu ili već možete li da nam otkrijete? Kako se sećate? Meni je tata recitovao kad sam bio mali pesmu Ko udara tako pozno. I počeo da plače i to mi se usadilo za ceo život. Lepo, hvala vam na ovome. Isto, profesore. Isto. Isto odrastanje. A možda jedno nezahvalno pitanje, pogotovo za stručnjake, ali ipak nas gleda običan narod. Koja vam je draža predstava? Novovekovna ili srednjovekovna? ako smem da pitam. Da, kako vi doživljavate Svetog Savu? Dakle,
upravo gledajući u njegove ikone i u te različite predstave, šta vam je bliže? Ja moram da priznam da sam se rano sreo, pošto sam voleo umetnost, učio sam srednju dizajnersku školu, a još pre toga tražio sam razne uzore da nešto crtam i da gledam i onda sam se rano sreo sa Mileševskim portretom. Tako da ja nisam imao previše, kako da kažem, ni da biram koji će mi se lik upečatiti najviše i to je bio Mileševski. Eta profesor može malo da proširi svojim iskustvom. Pa da, iskustvo nam je, ovo je bilo onako da kažemo verbalno iskustvo koje smo naveli, a što se tiče likovnog iskustva, meni ono iz detinjstva je naravno ostala ova predstava koja je ovde publikovana, naravno Sveti Sava koji blagosilja Srpčad od Uroša Predića, koji jeste naravno kad je u pitanju novovekovno iskustvo najpoznatija njegova predstava, kao što je Mileševski kanonski lik, najvažnije za srednji vek. Tako da i mi se menjamo, prosto naše iskustvo nije isto i mi kao istorijske epohe, a već ako poživite dovoljno godina, onda imate već neku vremensku distancu da sebe možete da izmerite i da vidite kako se i vaše iskustvo menja ili proširuje. Tako da u mom ličnom iskustvu ima mesta i za srednjovekovni lik Svetog Save i u estetskom smislu i u molitvenom smislu, takođe isti način je i za predstavu neku od novovekovnih, a meni dragu naravno da je Sveti Sava blagosilja Srpčad, jer ona postala zapravo jedna, ako je kanonski Mileševski lik onaj nulti, onda kad je u pitanju upravo ovaj moderniji koncept povezivanja nacije i vere, onda je iz oba rakursa ta predstava Svetog Save koji blagosilja Srpčad od Predića postala nekako onako moja kućevna, da tako kažemo, predstava. Po uzoru na tu predstavu je i za Bogorodičinu crkvu u Zemunu, čiji porti se mi nalazimo 1841. Ako se ne varam, rađena isto na Sveti Sava blagosilja Srpčad. Tako da nama je drago što ste izabrali to. Da li ga doživljavamo kao mlađeg, starijeg? Da li to i koliko zavisi i od nekog, da kažemo, duhovnog uzrastanja i ne samo godina naših? Patrijarh Porfirije u uvodniku ovoga zbornika podsjeća na središnju poruku Svetoga Save, odnosno njegovog nasleđa, a to je hristocentričnost, odnosno misao o oboženju kao krajnjem cilju postojanja svakog čoveka. Sava u sebi objedinjuje dakle to, duhovnost, mudrost istočnog monaštva, kulturnu prosvećenost Vizantije, državotvorni duh Nemanjićke Srbije i kaže patrijarh da njegovo delo u stvari nije samo istorijski temelj, već da je trajni poziv na svakovremeni preobražaj po meri Hristovog evanđelja. Pa eto u tom smislu, pitam vas, preosvećeni vladiko, i za taj duhovni dakle nivo, a povezujući i sve nas sa zbornikom i sa Svetim Savom. Dakle, nije samo knjiga ispred nas da bi bila knjiga, nego da bismo i mi učestvovali aktivno u tom životu, dakle, po evanđelju, s njom i u njoj. U žitiju Svetog Simeona koje je Sava pisao u Studenici, koji je deo prvo studeničkog tipika, na jednom mestu, na više mesta se tu pisac Sveti Sava obraća brati manastira, jer za njih je pisano to žitije, a na jednom vrlo precizno, bez ikakve mogućnosti da se shvati na drugi način, kaže da misli se na bratiju, znači njima se obraća, mi i oni posle nas do kraja ovoga veka, pazimo na ono što se govori, misli se na tom tekstu kojem piše. Dakle, ono bratstvo kojima je govorio, pošto je tu proveo skoro deceniju, povezuje sa onima koji će dolaziti kasnije do kraja ovoga veka, to je do kraja sveta, do kraja istorije, i do nje preobražaju u Carstvo Božje, to neće biti kraj istorije. A Studenica je mlad manastir, tako da prethodne generacije mnogo ne nabraja, nego nabraja njih koji su tada, jer neki tu žive od osnivanja manastira. Tako da on se obraća direktno, obraćao se tada kroz taj tekst, kroz taj izvor i meni i svoj toj bratiji, i mi smo njega od početka preko tih izvora, preko njegovih tekstova, doživljavali kao nekog od nas koji je malo stariji po godinama. Evo sad iskren sam
Znači neko koji je tu uz nas sa nama, malo je stariji, ima dovoljno je, apsolutno je mudar, apsolutno zreo, ali dovoljno mlad da bude tu jedan od nas. Eto, tako. Iskreno kažem kako je bilo ovih zadnjih nekoliko decenija u manastiru Studenici, kako smo ga doživljavali. Mi smo služili službu svakodnevno gdje i on stajali na konkretnim mestima na kojima on stoji u tim delovima službe i šta da kažem dalje. Kakav je osjećaj za mladog monaha ili iskušenika kada se prvi put susretne, a vi to kao iguman Studenica sigurno znate, sa rečima Svetog Save u tipiku, kada čita iz ugla nekoga ko treba da poštuje taj tipik, odnosno da živi po njemu, a ne iz ugla nas laika? Neke stvari su arhaične, neprimenjive sada, ali duhovna veza sa piscem i sa onim idejama koje on hteo da prenese je trajna i živa. Tako da i ozbiljno je, a i, kako da kažem, i prirodno ta veza. Kad imamo izvore koje možemo da proučavamo, onda jednostavno izvori su izvori. On ih je pisao, možemo i da, kad se bavimo ovdje, i više ljudi se u ovom zborniku bavilo dodirom sa izvorima i proučavanjem baš izvora. Znači možemo da dokučimo i ideje koje su ga vodile da nešto uradi i čak i metode i do nekih najsitnijih delova kako je šta urađeno. Profesore, pitanje za vas. Istakli ste na početku emisije da kada ste pisali, mislili ste, odnosno pre nego što ste pisali, mislili ste da je sve tu istraženo, ali da postoje neke stvari koje su nove i za vas. Pa evo, tokom pisanja ovog rada, šta je ono što je vama, da kažem, ne možda najdraže ostalo, nego ono što vam je najupečatljivije bilo dok ste radili? Pa konkretno kad je u pitanju moj tekst, ono što mi je bilo zanimljivo, a možda dovoljno nisam znao u tom momentu, je opet pomenuti Uroš Predić. Ja se dugo bavim sa njim, ali nekako mi nisu u fokusu bile njegove predstave Svetog Save. Međutim, sad s neke distance kad pogledam i niz publikovanih predstava ovdje vezanih za Svetog Savu, koje su neke od prvi put prikazane sa arhijerejskih tronova, kao što je recimo u jednom malenom selu Samoš, jedna moćna monumentalna predstava Svetog Save, onda je to zaista bilo otkrovenje za mene. Predić ih na različite načine predstavlja, nisu isti, ikonografski ih malo varira, od tog idealizma akademskog ka jednom uslovno rečeno pseudovizantijskom stilu u međuratnom periodu, ali eto, to je bilo nešto što ja stvarno nisam imao u vidu u dovoljnoj meri i onda kad pogledam, evo i sad gledam te predstave, s koliko vam pažnje i minucioznosti predstavio Svetog Savu, da je to bilo posebno zanimljivo za mene. I bilo je zanimljivo za mene također taj međuratni period, a to je jedna vrsta pokušaja preobražaja Svetog Save u, opet kažem, u kontekstu vremena u narodnog tribuna. To je država Srba, Hrvata i Slovenaca i bilo je potrebno napraviti jednu integrativnu figuru koja bi nadišla verske različitosti, inače i jako izražene u tom periodu, i onda su čak i hrvatski umetnici, poput Ljube Babića ili Frana Kršinića, predstavljali Svetog Savu. Recimo, Kršinić predstavlja jednu medalju, Sveti Sava blagosilja Jugoslovene. Dakle, pravi se preobražaj. I zato govorim ono što sam rekao malo pre, mi uvek imamo istorijski lik ili pokušaj da ga rekonstruišemo, ali uvek imamo i recepciju i niko od nas ne može, pa čak i u ovom trenutku, da se otrgne od vlasništva drugih kako nas vide. Pa tako i sa Svetim Savom. I upravo ovo što je preosvećeni rekao, pored ovog mog, meni je bilo zanimljivo da pogledam i tekst i da pročitam uvažene koleginice dr. Miljane Matić o mladosti Svetog Save. Ona ima i tekst od princa do monaha, predstaje mladosti Svetog Save. Jer šta je sada Sveti Sava, malo pre smo i čuli, da li, na primjer, Predić ga predstavlja kao arhetipsku figuru Slovena, inače to je panslovenska ideja. On ga po podobiju Mileševe malo poriđuje. Dakle, sve ima svoju kontekst, pa i naši istorijski likovi i viđenje njihovo. A koleginica Miljana Matić je apostrofirala u 17. veku predstave mladosti, kao što je ova predstava mladog Svetog Save ili Paško Vučetićku Lapovu, koji ga predstavlja također kao mladića, bezbradog. Dakle, različite vizure, ali konkretno, malo pre sam razmišljao kad ste pitali preosvećenog, za mene isto Sveti Sava zapravo večno mlad. Na koncu on ima oca.
čim ste uvek sa ocem manje više likovno predstavljeni, vi ste dete. To sam mislio, ali nisam se Pa ne, do kraja razmišljam izrazio. na odlično pitanje koje nas tera da neki put mi kao naučnici se prosto nemamo vremena da se zastanemo, da se osvrnemo, da mislimo šta mi mislimo. Ali evo, vaše pitanje me postaklo to da razmišljam, a koleginica Miljana je to sama napisala, to su te njegove predstave u Hilandarskoj trpezariji koju je radio Georgije Mitrofanović 622. godine i sjajna ikona, zaista jedna reprezentativna Jovana Zografa iz 1644. gde su zapravo apostrofirane te mladalačke, prinčevske predstave Svetog Save. Mi smo malo Svetog Savu kasnije iz raznih potreba utemeljenja države, crkve, nacije, odbrane u smutna vremena osmanskog ropstva prebacili s pravom, ne kažem, na kraju u vizuru starostavne figure, utemeljitelje na koncu i monumentalni hram, ne može biti monumentalniji od ovoga, ali on je bio i mlad zapravo i ta predstava u njenom radu i te neke druge su meni bile jako zanimljive iz te vizure viđenja Svetog Save kao večne mladosti zapravo. A kako ga, upravo sada da vas pitamo i kao naučnog radnika, doživljavate u ovom smislu njegove uloge? Malo pre ste pomenuli to ropstvo srpskog naroda pod Turcima. Akademik Matija Bećković podlači da je upravo Sveti Sava nas održao i u tom ropstvu, održao srpsku crkvu i državu, da je on izradio prvu ličnu kartu srpskog naroda, te mi tako znamo u stvari ko smo, kako se zovemo i tako dalje. Dakle, učinio je nerazdvojnim te i duhovne temelje, ali i sve one druge, pa tako postavio neku, da kažemo, tvrđavu gde je i temelj i krov. U tom opsegu od temelja do krova, gde ga vi kao naučni radnik najviše vidite. Malo pre ste pomenuli te uloge heroja pera, heroja drugih dela velikih. Gde Svetog Savu vi vidite u tom kontekstu? Pa opet, kako bih vam rekao na ovo odlično pitanje, Svetu Savu vidimo u zavisnosti kako vidimo sebe. Svaka zapravo recepcija prošlosti je naša i ono što smo rekli na početku, da li se ima šta napisati na ovom Svetog Savu. Prvo ima uvek novih izvora, pogotovo kada likovna umetnost za koje ne znamo izlaze, ali i svaka generacija kad priča prošlosti, pravi biografiju, ovo je jedna nova biografija Svetog Save, ima pravo na svoje viđenje prošlosti. Jer je to viđenje jedne generacije ili jednog pojedinca. Tako i na ovo vaše pitanje, odgovor je opet nekako dvojak, jer on je utkan, čini mi se već, baš i možda i tim nasleđem pozno-vizantijski ili vremenom osmanskog ropstva, kada je on postao integrativni simbol i nacije i sada, da li to bila originalna težnja Svetog Save ili ne, to je drugo pitanje, ali i on je bio istorijska ličnost i kasnije ličnost svih nas. I to je nešto na koncu što je rezultiralo i sa hramom Svetog Save, to je dvojakost njegove viđenja. On jeste, da tako kažemo, prevashodno svetitelj i heroj vere, ali je neizostavno vremenom postao i heroj nacionalne ideje i integrativna figura. Pitanja za preosvećenog vladiku, kada smo seli u studiju da razgovaramo i kada smo otvarali zbornik posvećen Svetom Savi, ne bi li ga i pokazali pred ovim našim kamerama, gledaocima ove emisije, otvorilo se nekako i baš tamo zastalo otprilike kako je nekako prirodno došlo, s obzirom da je reprezentativni veliki zbornik, na Svetu Goru. Hoću da vas pitam u vezi sa ulogom i uticajem Svete Gore u Savinom životu i u Savinom oblikovanju. Po rečima blaženo počivšeg vladike Atanasija Jeftića, da je Sveta Gora Savu oblikovala tako da je on onda projavio sve ono kako mi njega doživljavamo kao prosvetitelja. Ukupno, da je Sveta Gora bila ta vrsta temelja. Šta kažete na to pitanje? Sveti Sava, kada je otišao u Svetu Goru, nije imao nameru da se vraća. Međutim, specifične istorijske okolnosti, slom istočno-rimskog vizantijskog carstva, građanski rat u Srbiji, teške okolnosti, učinile su da Sveti Sava dođe, da se vrati kući i da utiče u velikoj meri na razne aspekte života svog naroda. Vodilja njegova, ono što je profesor rekao,
da u onog kako smo ga kasnije doživljavali, ne znamo da li on to baš tako, šta je on razmišljao, nije on tako planirao kasnije da bude nacionalni heroj i tako dalje. Vodilja njegova, kako on razmišljao kada je vršio svoju misiju, provlači se kroz njegovo delo. Te vodilje se dotiču neki radovi ovde, dotiče se i moj, a našao sam i kod doktora Danice Popović i još nekim radovima. Sveti Sava gleda svoj narod kao potencijalni novi Izrael. Dakle, on hoće uzdizanje sopstvenog naroda u svakom pogledu na najbolji mogući način na temeljima Svetog pisma i hrišćanskog učenja. I on to radi. To se pominje u nekim delovima, bilo direktno, bilo indirektno u njegovim spisima i kod spisa njegovih naslednika na tronu arhijepiskopije. I konkretno sveti arhijepiskop Nikodim 100 godina posle rada Svetoga Oca, posle dobijanja naše autokefalije, to je 1319. godina, a tad arhijepiskop Nikodim u njegovom tipiku, u prologu kaže da je ta ideja uspela. Ima jedno mnogo lepo mesto, kad kaže da nam Bog novog Avrama, prepodobnog Simeona i pominje, kaže u novorođenom Izraelju u zemlji srpskoj. Dakle, glavna ideja vodilja je bila da svoj narod uzdigne tako da utiče na njih, da oni postanu hrišćanski narod, a sve to radi večne budućnosti, znači carstva Božijeg. Pomenuli ste rad Danice Popović, čija je tema Sveti Sava i sakralne osnove države Nemanjića. Vi ste u vašem radu govorili o tome da su se Savinini postulati u tom smislu prihvatili kao državni. Mi danas često pričamo Sveti Sava, srpska slava, najznačajniji svetitelj, Srbi, Svetosavci, ali na sve ovo što ste vi sada rekli, da li možemo reći gde smo mi danas? I da li mi zaista razumemo šta je Sveti Sava radio? Mi ga pamtimo, u narodu to otvaraju škole, otvaraju bolnice, ali da li zaista razumemo danas, a verujem da imate i iskustvo i kroz radove i upoznavanje mnogo velikog broja ljudi, da li smo mi to shvatili uopšte? Danas smo tamo gde nas zanima, gde svakog od nas želi da bude i njegovo srce i tako dalje. Jer je tako vreme, globalno je i ne samo kod nas, u celom svetu, možemo da budemo s nekim u društvu, prisustvu, da pokušamo da ga volimo i da nas on prihvati, ali on će gledati telefon i on je s nekim ko zna gde tamo daleko. A u tom smislu ovaj zbornik vrši funkciju jednog povezivanja nas danas sa ličnošću Svetoga Save, sa svim najboljim aspektima njegovog dela koje stvarno možemo da proučavamo jer nam je ipak mnogo ostalo od njega i iz njegovog vremena, a i kasnije. Preko njega drugi su bili njime inspirisani, njegovim idejama i ne mogu odgovoriti direktno gde smo danas. U dobroj meri smo i sa Svetim Savom, a u dobroj meri smo i van Svetog Save. A ovaj zbornik nas povezuje direktno sa idejama Svetog Save. A on je rekao, brati, opet u Studenici, šta da radim ja, ko će o Studenici? Ako ne svoje, oko svome. Kaže, naš da bude na nebesima. U gledanju na krasote rajske, na onostrani život. On to hoće da takvo bude umovanje i nalaže tako bratiji, a ovaj zbornik i tekstovima, a i fotografijama koje su u njemu, da podsjetim, Muzej Srpske pravoslavne crkve je zamolio autore da pošalju potrebne toponime, eksponate, ikone i tako dalje, predmete, šta treba da se fotografiše i muzej je slao jednu, da kažem, ekspediciju u Svetu Goru da vrši snimanja radi ovog zbornika, što je rezultiralo da je i vizuelno opremljen dobrim materijalom, tako da i samo pregledanje i gledanje legendi i fotografija već je mnogo uticati na onoga ko to gleda
A i sama knjiga, kad pogledamo 3 kg i 200 grama, ako pogledamo i zatvorenu, onda možemo setimo jednog egipatskog monaha, Epifanije se zvao u nekom 6. veku, kaže, nemoj prestati da sabiraš pobožne knjige. Sam pogled na njih će ti učiniti tromim za greh. Tako da, sam pogled na ovu knjigu već nas povezuje. Po energiji se osjeća da ćemo tu biti malo bolje povezani. Mi često ističemo kada nam dolaze ljudi sa takvim izdanjima knjiga, kako realno, kakav god da je sadržaj, mi uvek prvo gledamo kakva je knjiga, kakav je dizajn, da li se nama te korice sviđaju. Nadam se da će slušaoci i gledaoci deliti naše mišljenje, ali ovo je jedna od onih knjiga koju biste želeli da imate, čak i samo zato što je lepa. Moram da pitam onda koga očekujete ili biste voleli da budu čitaoci ove knjige, profesore? Pa kao što smo sad čuli i Preosvećeni je rekao, naravno ova knjiga prevashodno ima svoju težinu zbog naučnika koji su dali svoj doprinos i to su zaista vredna dela koja ostaju za nas. Ali kao što smo i čuli, ona knjiga u današnjem svetu pogotovo mora biti komunikativna, ali ne samo u današnjem svetu, upravo znamo iz istorije hrišćanske crkve, Preosvećeni je više dakako od mene, koliko su značaj imale likovne predstave i umetnička dela od vremena ikonoklastičke krize, pa i pre toga kad su veliki sveti oci propagirali slike kao dejstvo komunikacije koje u tada vreme poprilično nepismenog stanovništva obožuju moralno, etički, edukativno, utvrđuju hrišćanstvo ili angažuju. Čini mi se da na tragu ovog što smo čuli malo pre živimo u jednom vremenu brzih informacija, ubrzanog života, gde simboli kao nekada u vreme drevnog hrišćanstva postaju vodeće komunikativno sredstvo. Što sad nije ni kritika, ni lament na sadašnjim svetom, nego prosto stvarnost. I u toj stvarnosti upravo knjiga koja ima ovakvu moć komunikativnog delovanja, lepim slikama, po znacima lepim, ali estetskim, ali i duhovno sadržajnim, može samo da možda nađe neke nove čitaoce ili gledaoce, bolje rečeno. Pa čak i da je tako, ali to nije stara stvar. Evo upravo ova Panagija koju ovdje vidimo, koju je 1924. godine Patrijarh Dimitrije dobio prilikom ustoličenja ili uručenja u Peći. On u govoru, inače Panagiju su izradili Pera Popović i arhitekta Uroš Paredić, on kaže, a mi, dakle nasljednici Svetog Save na tronu njegovom, u slici, apostrofiranu sliku na Panagiji, prepoznajemo uzor i model za nas. Na isti način slike deluju komunikativno, moćno, kao jedno od najvažnijih duhovnih agenata ili komunikativnih sredstava, bilo da proishode iz društva i vremena ili konstituišu stvarnost. I slike stvarno konstituišu stvarnost, u ovom slučaju duhovnu stvarnost, tako da verujemo da će eto i za mlade čitaoce ili da tako kažem gledaoce, moram i to da kažem danas kad su u pitanju slike, ali bez pežorativnog i nekog ciničnog zaključka, može ova knjiga prodreti i do tih čitaoca. Da li u tom smislu bi preporučili da ovakva i slična izdanja imaju svoj oblik i na internetu, odnosno na telefonima? Teško pitanje. To je teško tih, mi smo već generacija odnegovana na nekim drugim. Treba naći uvek meru, a mera je najteža u životu, u našim ličnim životima, pa i u kolektivnim. Neka mera, mi se stalno inače mučimo u naučnim sferama sa našim drugim izdanjima. Ovo je jedno reprezentativno izdanje, kako i dolikuje 850 godina proslave, a nisu sva takva naravno. Ali čini mi se da mi volimo papir, da dodirnemo, da vidimo, mi smo taktilna, osjećajna, senzibilna bića, tako smo ustrojeni, mislim, na generaciju. I naša generacija potpada to. Nove generacije drugačije gledaju. Evo sad ću napraviti jednu anegdotu ako dozvoljavate. Ja sam pokušavao sad u autobusu kad sam dolazio da pitam na kojoj stanici da izađem. 4 odgovora nisu bile, su svi, shvatio sam tek imali slušalice u ušima i sada kao gluvonemi idemo opet u neka davna vremena. Ali na tragu toga, bez možda ne odmah, ali u nekoj bliskoj budućnosti stavljanja knjiga na portale, na razne mreže, čini mi se da bez toga više ne može da se ide i ne može da se, barem u ovom vremenu. Da li će se ponovo vratiti, drugo neko vreme, sigurno, ali za sad je tako. Preosvećeni, šta vi mislite na ovu temu? Uloga naučnika je ovde dobro
odrađena i zbornik će da vrši svoju funkciju na nekoga ko će da čita i da gleda ovo direktno, odmah, a na nekoga indirektno. Knjiga će da živi, neko saznaje nešto iz ovoga, pomeraju se neka saznanja, proširuju se znanja i tako dalje, i indirektno će svakako uticati i na društvene mreže i na sve drugo. Mi smo naše uradili što se tiče ove knjige. Po rečima patrijarha u božićnom intervjuu da se osvećuje i taj prostor sadržajem. Tako je. Pa ja sam nekako iz ovog Biranje vašeg kratkog sadržaja. izlaganja shvatila da je u stvari naša uloga ovdje da mi, neću da kažem prodamo knjigu, ali da je mi predstavimo i mlađim generacijama kao nešto što bi trebalo da posjeduju. Ako sam dobro razumela suštinu. Profesor, hoćete tražiti od studenata da se upoznaju bar sa ovakvim štivom, ako ne i da upoznaju Svetog Savu malo bliže? Pa sad tražiti, i oni žive u ubrzanom životu. Profesori svašta od studenata traže. Sada od studenata ne može mnogo da se traže, su oni ophrvani opet svojim obavezama, ali naravno postdiplomski studenti, master studije i doktorskih studija, ja verujem da će u ovoj knjizi naći neku dobru utvrdu za svoje dalje naučne istraživanja i vezati se, da to ne zaboravim, da kažem, mi živimo svi brzom vremenu i ne stignemo ni da se okrenemo, pa ni ja dok sam radio ovaj tekst. Tek sada kada su ove neke male proslave i promocije usledile, onda sam ja malo zastao i pogledao nazad i rekao, apropo studenata, ja se sjećam kada sam u našoj biblioteci za istoriju umetnosti uzimao te, kako bih ja zvao, starodrevne velike knjige posvećene Svetom Savi, a jedna je nastala 1975. godine, izašla 77. posvećena prethodnoj 800 godišnjici koju su uredili naši uvaženi prethodnici Durković Jakšić, Rajko Veselinović i Dušan Kašić. I tu čast odajemo i urednicima ovog izdanja, Vladiki Tihonu i Miljani Matić i glavnom odgovornom uredniku Vladi Radovanoviću, jer na teretu ili odgovornosti, ono što je govorio preosvećenih naših prethodnih istraživača, mi delujemo. Ja kada sam gledao tu knjigu, sećam se u biblioteci, to je bilo kao student isto velika, teška, pomalo zastrašujuća knjiga koja je već dobila auru nečega Sveti Sava, pa ugledna imena, pa velika knjiga, pa ne tako estetski lepa i doterana kao ova, ali dakako vredna naučno. I onda stanete i kažete, pa sad ste vi u nekoj matrici istorije, u nekom osvećenju vremena ili kako god ga vidjeli, sakralno ili svetovno, da li u pitanju živa hrišćanska tradicija ili sekularno prosvetiteljsko naučno zvanje, sve jedno, ali učestvujete u nekoj promociji, svečarenju nečega. Tako da verujem da će studenti neki drugi za 10-20 godina možda vidjeti, kažete, vidite kakva teška knjiga, ali i oni će doći jednog dana urediti, ja se nadam, za 900 godina od rođenja Svetog Save, ili možda 875 da skratimo. Ubrzava se vreme pa da budu na 25 godina. Bilo bi čudno da nije tako, posebno za studente vašeg fakulteta, dakle u pitanju je Filozofski fakultet. Sveti vladika Nikolaj kaže za Svetog Savu da je najmudriji i najveći srpski filozof. I naslanja se na reči Svetog Ave Justina, koji u Svetosavlju govori o toj svetosavskoj filozofiji koja je ukupno filozofija sveta, progresa, kulture, nauke, društva, svih oblasti čovekovog života. Ako je to tako, onda moram da eto, za obojicu nekako to pitanje, da li koliko je u nekoj bliskoj budućnosti nama zaista dostupno to da mi to primenimo u praksi i da ta svetosavska filozofija bude u stvari, da bude naš put kojim se mi krećemo u svim oblastima. Da ne vidimo samo Svetog Savu kao u osnovnoj školi što znamo pesmicu, izrecitujemo, priredba, slava, obeleži se, hvala Bogu i na tome da se sad obeležava i slava u školama, dolazi sveštenik, seče se kolač i tako, ali da ne bude to, nego da mi Svetog Savu vidimo i u domu zdravlja, da ga vidimo u ministarstvu, da ga vidimo u hramu, da ga vidimo i pored hrama, da ga vidimo u nekoj kulturnoj, manifestaciji, u nekoj kulturnoj instituciji i na ulici i tako. Da li koliko je to blizu ili daleko? Ovaj zbornik približava tu vašu viziju
ostvarenju u nekoj meri. Dakle, gledajući ovo što su ljudi ovdje radili, rezultate njihovog truda, bistrimo u svom umu filozofiju Svetoga Save i njegova nastrojenja. Ukratko smo zaista pomenuli glavna. Um na nebesima i Novi Izrailj. Gledanje i lično i na druge. A samo bih dodao da se nadovežem na ovo što je govorio profesor povodom zbornika prethodnog jubileja. Za takav jubilej koji je bio pre 50 godina, mnogo duže rađeno, više autora i tako dalje. Ovaj zbornik nije imao ideju da bude nešto tako. Nije bio ni naučni skup za nešto tako kao pre 50 godina. Trebalo bi oko 2 godine rada, pripreme i tako dalje. A ovaj zbornik urađen u jednom rekordnom roku od nekoliko meseci. Pozvani su autori, umoljeni ako mogu da daju za 3 mjeseca rada, što je neverovatno mali vremenski rok. Ali ljudi su nekako, neki nisu ni mogli da stignu, naravno, i tako dalje. Ali ipak ovo kad se pogleda, možda prevazilazi ono kako smo mislili u početku. Eto, i da vam odgovorim na pitanje, da će Bog, ako budemo ovako radili kao što ovo radimo, vidjet ćemo Svetog Savu i u Domu zdravlja i u ministarstvu i svuda. Kratko da pitam, iako iz celog ovog razgovora od početka pa evo do sad može da se zaključi šta je poruka za gledaoce i one koji će čitati tu knjigu, ali da vas pitam da pojedinačno sažmete šta biste poručili nekome ko će se susresti sa ovom knjigom, a nije iz sveta nauke? Pa, to je pitanje, opet rekoh, svako svet vidi na način koji želi i nema nekih poruka kako se slike gledaju, ali dovoljno da se gledaju. I uopšte, kako god gledali slike i na kraju u vizantijskom iskustvu ili istočnom pravoslavnom, znači preosvećeni, dakako je pozvani od mene da tumači ikone, ali priča o tipu i prototipu je uvek neizostavno povezana i zapravo slike jesu estetski artefakti, naravno, i ukoliko je izrada lepša i bolja, utoliko će doživljaj biti ugodniji. Ali suština je uvek, kad je u pitanju pogotovo duhovno iskustvo i religiozno, da se sagleda i taj izvor, a upravo što je presvećeni govorio, sa određenim porukama kada su u pitanju velike ličnosti istorije, crkvene ili nacionalne, kakav je Sveti Sava, ali to ja, dakako iz svoje pozicije svetovnjaka, ne bih nikome mogao da sugerišem kako šta vidi na koncu svaki izbor, a to je i suština naših života, suština je u izboru kako će živjeti, kako će gledati slike. Tako da na nama je da ih predstavimo, kao što smo uradili, iz jedne naučne vizure, trudići se, kao što je rekao preosvećeni, najbolje što smo rekli, uz jednu dodatak, ja to moram da kažem, uvaženi i profesor Aleksandar Kadivić nije imao ni ta 3 meseca, njemu je stvarno u nelagodnoj situaciji rečeno, zamoljene zapravo da uradi u još rekordnijem vremenu ovaj rad, tako da posebnu zahvalnost dugujemo i njemu koji je upotpunio sa tim svojim esejem jednu jako važnu stvar, a to je opet pitanje crkvenog graditeljstva u novije doba pa do današnjeg dana sa aktivnim dijalogom upravo između onog kako mi želimo, šta želimo. On završava svoj tekst sa tim o vernicima, njihovom iskustvu u crkvenom hramu sa jednom vrstom upitnosti da su oni zapravo živi organizam koji učestvuje u estetskom, ali prevashodno liturgijskom elementu crkvenog hrama. Tako da odgovor je uvek zapravo na svakom od nas i svakoga bira. Taj lični izbor i slobodna volja na koji smo pozvani je nešto na što nas i podsjećaju, dakle i naši duhovnici, pastiri, pre svega patrijarh, pa i prethodni patrijarsi, isto tako sećamo se reči patrijarha Pavla, dakle koji je govorio da je za nas Sveti Sava uzvišeni uzor, ne za nas, nego za sve, za sveštenike, za monahe, za laike, za sve. Da je to vodilja koju treba gledati, to je naš svetionik. U tom smislu je možda za hrišćane nekako i lakša poruka, odnosno lakše prihvatanje toga nasleđa koje mi imamo od Svetog Save. Bar u teoriji. Da, bar u teoriji. Ja bih da odgovorim na Vaneškino. To je vaše jeste. Kažu tumači Svetoga pisma za tekst Svetoga pisma koji mi čitamo, neki su napisane knjige pre više 1000 godina, da čitajući
bogonadahnuti tekst, a pisci su bili ljudi, ali bogonadahnuti, mi stupamo u neposredni dodir sa duhom koji inspirisao te pisce. I zato je čitanje Svetog pisma bitno i ljudi se njime nadahnjuju i tako dalje. Isto tako, čitajući neki drugi tekst, u konkretnom slučaju, ovdje ćemo u knjizi vidjeti i izvore prevedene koje je pisao on, o njemu koje je pisao, koje je njega proučavao. Čitajući ovaj tekst, mi ćemo stupati u lični odnos sa našim slavljenikom Svetim Savom u nekoj meri. Isto tako, kad je ikona u pitanju, mi kada je poštujemo, klanjamo se, prenosimo pažnju na prvo lik, to je na Gospoda Hrista, koji se oplotio, postao čovjek i tako dalje. I gledajući ove fotografije Savinih ikona, slika, žitija i tako dalje, opet ćemo stupiti u neki odnos sa njim i tako napredovati i izgrađivati se. Može jedno pitanje za sve. Dakle, to svakako ova knjiga će da širi svoje dobre energije na one koji je čitaju i gledaju, a preko njih i na druge. Ako sebe nazivamo svetosavcima, bar nominalnim, pa možda i malo i dublje, koje su to osobine koje bismo možda primetili, uočili, dakle, gledajući u lik Svetoga Save, moleći se njemu, slaveći njegovo ime, slaveći slavu i školsku i doma, računajući na to da nam je postavio temelje crkve, dakle, eto, slaveći ovako velike jubileje. Da li ima nešto što bismo ovako mogli da zaokružimo? Ako smo svetosavci, dakle, bar jedna ili po još jedna osobina koju bismo primetili kada je on njegov karakter, lik i delo pitanje. Ja sam čekala da se javi. Ja bih Savino obratio pažnju na sistematski rad i na neodustajanje. Profesore, ima li nešto što bismo, eto, što biste vi pa evo sada na tragu ovog vašeg pitanja, sad da li to slučajnost ili ne slučajno sam okrenuo ovu fotografiju, zapravo u pitanju je predstava Svetog Save koji radi Uroš Predić za monumentalnu Preobražensku crkvu u Pančevu. I sada gledamo, dok ste vi pričali, nisam gledao stvarno pre toga, jer sam se i ja odvikao da gledam slike, a slike uvek treba gledati. I gledam lik Svetog Save koji gleda u mene, sad zapravo u potencijalnog posmatrača. I ovdje vidimo, sad malo pre smo pričali o mladom Svetom Savi, a sada vidimo jednog blagog, potpuno je napravio te oči, neverovatno. Inače, Predić je zaista najveći crkveni živopisac i ikonopisac 19. i 20. veka. To je blagi Sveti Sava, otac, pastir, identitetska figura, arhetipska figura, kuća oca mojega. Prema tome, tako ga je napravio upravo razmišljajući sigurno o svojoj vizuri, jednoj od vizura. Jer i Sveti Sava ima mnogo vizura. Ovdje je taj blagi starac sa svetlim očima koji gleda prosto na svoju pastvu. Naravno, ja se gledam kroz oči ovog Uroša Predića i to je neka moja poruka. Nemam neku svoju sopstvenu duboku poruku, nego eto, vaši slušalci i gledaoci mogu da pogledaju ovu predstavu koju je vrsni prelamač Aleksandar Radosavljević istakao i snimio i da pogleda i da vidi šta vidi. Samo dovoljno to. Ovo pitanje je i za Svetosavku Nešku, naravno. Pa ja bih se držala uzora, odnosno srednjevekovne umetnosti i pored svih osobina koje možemo vidjeti, ovo je sad diskutabilno da li može na predstavama da se vidi ili da se osjeti, to je vera Svetog Save. Sa ovim bi se složila i lično one novozavetne zapovesti o ljubavi pre svega od početka, pa da vidimo dalje da li možemo da razvijamo darove. Bog ih je mnogo dao Svetom Savi, on ih je imao i umnožio dobro, a da li mi možemo, to je sad pitanje, ali bar na tom početku da se nađemo u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za slušaoci i gledaoce Radija Slovo Ljubve, što ste doneli ove zbornike od kojih jedan, koliko čujem, ostaje u ovom našem studiju, ovdje da krasi ovaj novi interijer. Neška,
Evo, ti imaš reč za kraj. Ja sam se založila za to. Mislim da nam znači svima. Stvarno, eto, voljeli bismo da se kolektivno ovako zahvalimo i na vašem vremenu sada, ali i na trudu i radu ne samo za ovaj zbornik, već na trudu za sve ono što vi u stvari radite u nauci, ali i u tom duhovnom smislu. Dakle, i za sve stvari koje ostavljate kao, kako Bojana to voli da kaže, naučni radnici. Mislim da čak i ako se to u ovim sad godinama možda u nekom širem smislu i ne vidi važnost toga, kao što smo pomenuli, za 10, 20, 30 ili više godina, svakako mislim da će to biti jedan veliki i važan trag u istoriji. Malo sam sad otišla na patetiku, ali nadam se da ste me razumeli. Puno vam hvala još jednom. Hvala vama. Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz.